Kin kong tengah ai ngut shu ble ling ba jong ung yo ikani ka jing kut kuma kalang but ru ai ngut iki nong kai ya ki naga school ki ba ai ngai ka jing kai ya principal ki baju yai ong be ingi bangin yai minat but kam tam ru iki kami ki pa ki ba kersan ya ki ba ai ngai ka sport ka bangadan kam lagi but ru ki ba yang bahasam ki para paruja Kum lu gaji kre rupi kene exam so tatra lo ari. Kajing pun krek ka ngam the buat tanya ka study schedule nomor ba kidan ki jing ja ting ting apang shitam te henry ngai minat ngalong consistent and I put in my hard work so tang kata hi kare jing ngai minat Atu bisyam nam kini jing e apa por bikre sama itu exam. kidan ki jing nomor nga di pribasat shitam bet man kapor tikiwan ki jing pang ki jing shitam henry wala kataru ngai duai huble punai nga takabot but ngaru ngai pen kre nga put in hard work ka bangadang yo ipor itang bakinyat ru ni nga bilut ha ka jing pulih te Kiga katong jong pi pat English mat. ni syakmat te I'll go for degree te ngan shim honors political science and ngan sepet katong ke ikabansayat Ini kadang juga pakai pasal pandang ni juga pakai kena ki nangis mat. Bakin yai minat kin don ya ka jing tang bakin bu ya ka hard work na du bas tang jong ka snap bakim di ban bu teng ya ki jing pulih namar kat kan ke age ni bon distractions di hindingin bu kita ini sai ni have balance ka lai ni la ban le ke ke pin kwa mo hinding di ban balance lang sini sini di kang ba inyo ya ka thong ka pin kwa pin bu ki goals ki dreams chikam Kung mo pension oras sa profession.